Ucerete guku uyu ni bururi murathime migunda ikahumburi na irio kuriruka o undu umwe na mahiu. Ona mari na honi na bothi uyu wothe aikari a icigo itiganite itura-ini riria Eburu gicigo-ini kia ubunge kia Girigiri no kiriro kia nyota wa maai matheru mangihuthira. Hii maji tangu wakati iliharibika sasa hatuna namna ya. Kwanza mimi msichana yangu alichofungua jana. Ona murimu wa COVID-19 uthiite na mbere kuhanda miri, Akenya aingi ni mathiite na mbere guthinika no wagi wa maai, undu uria umaigite ugwati-ini munene wa kunyitwo ni murimu uyu, no kuri aikari aya COVID-19 no tangano cia marimu. Thina uyu umanite na guthiko kwa ihumo cia maai mutito-ini ni tiri na miti thutha wa mbura nene iria yaurire mweri wa ina na kurenga maai maria mathereraga nginyagia matangi-ini kuria muingi uyu ucokaga kumataha. Itabidi hii unaichamusha ndio sasa upike naye. Utahi wa maai mutito-ini kuringana na atumia aya ni ugwati, ona gwithamba na kuhura nguo ni thiguku kurio. Ni kuri bogo, ni kuri hiti cia mithemba mingi nginya ona ni kuri cui githaka-ini kiu uguo. Riu ona tuthiite uguo mundu akoragwo ari ona guo tondu ona acio maragutwara kana ona uguo murathie ni mukoragwo na guo mwingi ta riu taira ni turathiire uguo tukithie kuhetuka uguo turaigua kiria kiahetuka ni bogo irahetukire. Kwanza tulifika hapa karibu na tangi, tukienda tulikuta ngiri kama 5. Hao wanyama wako na mdomo iko na pembe hivi. Hao walitutisa sana, tukarudi nyuma kidogo. Tena tukaona wameingia kwa msituni, tukafanya nini? Tukaanza na safari. Ni mathaa ithano na atumia aya mokire thaa 11 guthi gwetha maai mutito-ini uyu wa Eburu, ora wina mogwati maingi muno ni undu wa nyamu cia githaka. Thina wa maai ukoretwo kwa ihinda inene. Sasa hii hata hii ugonjwa ikitufikia hatujui tutaenda wapi. Mwenye ako mbali anakuja na rara kwa jirani yake. Hasa mimi msichana yangu alijifungua juzi, mtoto ako na mtoto mchanga kwa nyumba. Na niko na changamoto sana, hawa mama wakienda nyumbani watanigawia maji kidogo kidogo. Athuri nao ni maikite ikaya makiuga micii yao ihatikaini amu atumia ao mokiraga mara atatete nyina guthie gwetha maai. Kuna wanyama wa binadamu wanaevizia kina mama kule kufanyia raping. So wanakuwa katika hatari gani? Na waendi mama peke yao, saa zingine wanaenda na watoto. Ithima ici mutito-ini wa Eburu ni kihumo kia maai maingi maria mahuthikaga matura-ini matiganite, na aikari ane maikite ihoya kuri thirikari na ikundi kiumbe kumateithĩrĩria guthondeka miberethi ya maai na arima ao kune igoti ria thina wa maai. Ni twahoya kono tuhote kuona mbeca cingĩhota guteithĩrĩria collection box ino ituike ati ni yathondekwo na ihenya uria kungihoteka. Community ino no hote gwika ati kuhonokio kuma kuri nyamu ici. Athuri no macoke micii na ngwiciria kinyo na family no hote guikara na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Hau kabere ithima ici itathikĩtwo maai matiraga matura-ini maya, undu uria urakinyithĩtio ni guthaitirwo kwa mutito wa Eburu thutha wa gukorwo uthukangĩtio ni utemi wa miti ya gutwara mbao na ucini wa makara. Ona bururi wi hatikaini ya murimu wa COVID-19 kuria gwithamba na maai na thabuni kuragĩrĩria gutamba kwa murimu uyu, aikari a ihoya riao ni rimwe kuri thirikari ya kaunti ya Nakuru na thirikari nene makorwo magiteithio niguo kunina thina uyu wa maai. Matirona maai ma gutosha, ona twerwo twithambe moko na maita maingi matingithamba aya riu tondu mokiruta maai ku. Ngiribotera Kameme TV kuma gicagi kia Eburu, kaunti ya Nakuru, Njeta Gitau wa Wanjikũ.